Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Ka Indus Tower Limited dan ka Kajing Trilang baka Directorate of Telecommunication bat ka William si Anadi Block haka arfoi trek nailar aja pun riu kila ajing pensyai haka baydai baka jingbu iki mobile tower haka lenggis nong gitau kanang man pensuk iki nong penan ka mobile phone bai iki nong penan ka ya ka internet banyo e ka network ka basyai bat ka bastat haka jingalang ngablalong hador bars nong letkor la ajing pensyai sikipat ba Tau Area Operation Manager ke Indus Towers Limited, Uba Elvin Umyam, Western Director Complaint ke Directorate of Telecommunication, Usukhanta Saha, UJRDO, ke William CNRD Block Uba P Thau Muat, bat kiway. Kani ke jing ajing pensyai, kalong namar babun ki beriu ki kenyom yagi mobile company, habatot ke mobile network, handai andal terwa ban bu yagi mobile tower pan, bun ki persya, namar ke jing syapti yang ka radiation. Sa pwede bilang dalam meeting siya de yang dia semua kan mesin yang berkuah. How telecom towers work? Umno kini telecom towers kita kamu. Ini kita simple guide for everyone. Data di guide ibarat kena ada satu jadi umno mat telecom mat umno kaya. Main parts of telecom towers. Ye kita ki main parts no ibadai telecom towers. Tingi yoi antennas send and receive signal. Idon antennas iba send and receive signal. Radio equipment processes data. The radio equipment will process data. Power system keep site running. The power system kila benda ki AC power, DC power. Kiba I-24/7 power supply lagi di telecom equipments and the backhaul links connect to network core. Kemudian ketika ini kerja bagi ibu kata backhaul link kaba ina connect di core negawai kasakas koi pat negawai ka stage koi pat untar. Nanta how a core of data session travels. Kumno ka tinggi trend bejoni kumno data pegang, user the phone, kemudian unang bat the phone, nanti kita mobile towers, kita the core network, ini lah apa MSC, nanti kita susu di mobile towers, but kita sebagai part unang bat kita phone, kemudian utai bat phone, ni bat phone unang kia, kerana sebagai part unang kia transfer kita kan kuntai, understanding the coverage, but unang nila apa yang coverage yang kini mobile towers. Antennas create coverage zones more. Kiba ay nil coverage deki antenna. Terrains and buildings affect signal. Kajingdom jadi low, but kajingdom jadi low. Tentang kapan do mo deki signals. Ini dalam yang free line of sight tambah ini yo ke signal berhampa. Powering the towers. Jadi kita lagi kerja power sebangi supply di towers mengilakan penerang yang kita towers 24/7 grid electricity kemudian electricity provision na po discom tadi KPPDCL the battery backup nanti penggunaan di battery diesel for emergency hidon ki diesel generator set no dibangila dan book for any emergency purpose. Nanti hidon kibrit monitor 24/7 kemudian penundan kanu ke mobile network kebundan monitor 24/7 kindan deh. Di kebapan lungo ada kalau kibrit sedang kecil balai mana kemudian signal balai penundan network
Nila persiapkan bala mangin penyo network siapa sistem kita mulai idol betul bang imla naik kali nak tahu jong lese kajing pomyo kajing syai ani kajing pom susu kajing ni tak ada i persiap ani penyiang tawas trio makanan radiation kadon kani kita lima kani sayo kajing pang kuni pai de kita baru lakukan case study berdidon solution dan kita tinggi come up with that solution bagi one shapi kani ka por seluruh ba kilo di badan bok pinong senong dari cakap ba kio ke pun ini seminar ajing sya ni lakwa pangin dam kambut syu mo nadu ki kena school ki kena college nadu ki nong yalam jo ki sengki repair ba dia ran pun ini session amar ni sya dia denduk mengasni mengkapor ni sya dia kan ba ni sya dia complain sampai ki mobile network sampai ka reality nila ban tip tentang dengan muasawas kadai kebarat bagi dan lampu ni nia beli jikli way di pomsosko ruginya clear kadai ka jikli bre nada they operates within regulatory limits namun abang isa kamu dengan tradition kini kita five more towers isa kamu di nila dan way tower ni balai kami hapan dan kami sampai tower balai dan tower yang hajan kata menurut jemaah ini to improve the coverage capacity, away the coverage capacity. Suppose untuk mobile towers penyiang hadasno menjadi capacity yang mudah full. Definitely ini tentu sibun jadi congestion, sibun jadi jingga harga jingga telefon dijampi, harga jingga travel dijampi, data dijampi. Nanti ada bilang kam susu di mobile towers, kenang ba pinyo yang service apa kambian. Lembang calls, lembang data, berkumpulan kata. Why weak signal sometimes? Boleh kita weak signal ki jing terap bukan network. Nanti jing jengai itu obstacle bagi congestion. Jadi itu baru bisa batai ini. Ham lihat ni dalam sekolah itu PPT. Ni dalam buka video, lembang video kila abang yo answer jadi baru. Dan comment dapin. Kani website Kani video kawa dalam website. Kami video bersama menggunakan kani bersama nanti komen media. Tidak fi login di mobile dijampi, di laptop dijampi, di web dijampi, kilawan lalu kanikan video. Bagi kapag kanika video ka bersama begitu ini yang answer ka penduduk ni alangi ya sama. Okay. Sementara tadi army video so ninya ya sudah video after that insadam sebagai activity lembaga department of telecom. The WHO have done several researches. They have gone through various research papers. There are several court cases as well in India, in high courts. And all the judgments have substantiated to the fact that mobile radiation is not at all injurious to our health. There is also a fact that I will explain. Actually, in radio spectrum, basically, there are two categories of radiation. One is ionized radiation and the other one is non-ionized radiation. Non-ionized radiation means the one which are having lower energy. Like it cannot affect our DNA. Like mutation cannot be done. Instead, like if you are looking at ionized radiation, for example, I will say X-ray. It is of higher frequency, and if it is being imparted to us for a higher period of time, it can cause injury to our health. But mobile radiation is non-ionized.
That means what I mean to say is that non-ionized means that doesn't have efficient or sufficient energy to harm us. So that point has been validated by different authorities across the world. Secondly, there is also one body, that is International Commission of Non-Ionized Radiation. Usually, this is a standard body which defines the radiation limits, and around more than 90% of the countries in the world are following their standards. So, as per their standard, the radiation limit, that is the power that is to be controlled, is 10 watt per meter square. So this is the limit that has been given by International Body of Non-Ionized Radiation. India, again following that same protocol, same rule. So we are trying to enforce to all the operators that the radiation limits are within the limit prescribed by International Standard of Non-Ionized Radiation and later on instructed by Department of Telecom, right? Now, from Department of Telecom, usually we are doing various activities to ensure that all the operators who are installing mobile tower are following the norms, right? Now, one particular process that we are following is that, for example, in your area you are planning for a mobile tower. The operator have installed the mobile tower, but before commercially launching it, they have to submit a certificate. The certificate is online certificate. They will self-test it, which is known as self-certificate, and they will upload it to one of the portals of Government of India. From DOT will check all the details and parameters and check whether they are following the norms. There is one condition: before commercially launching this particular mobile tower or site, that certificate should be submitted. Now, if there is if event or instance is found that certificate, in that particular certificate, that the norm is being breached, definitely that site will not be ready. This is one particular process that we are following. Second, at random every year we are testing around 5% of mobile towers across Meghalaya in all the LSs. Now, based on those sample studies, we determine whether people or the operators are following the protocols or norms. So it is quite satisfactory to say that in more than 99% cases we have found that radiations are within limit. Now, for one particular case, if it is found that radiation norms has been breached, a penalty to the extent of 20 lakhs is being imparted on a telecom operator. See, actually the radiation limit, whether it is safe or not, it has been decided by the various government bodies and international bodies rather. So they have said that the limit as per International Non-Ionized Commission, it should be 10, right? So 10 is what? 10 is a unit, 10 watt is the unit, right? Now this is a sample case, the nearest mobile tower that is available here. You can see there are 3 indexes, 1, 2, 3. Usually there are 3 sectors actually there in a mobile tower. So if you see the maximum limit, you can see that the limit is in milliwatt. And what is our limit? It is 5 watt or 10 watt. So it is well within our limit. That is point, you can say if we are looking at this particular factor, it is well within limit because it is 0.01 something percentage of it, right? So from this we can demonstrate or we can conclude that the operator or mobile tower which is around you is well radiating a power limit which is well within our limit. This is basically antenna which is replicating what exactly is being radiated by this tower. Whatever is the tower now, it is a replicate. It is an antenna basically. So that antenna is capturing the radiations from nearby towers. So I don't think there is any concern as per our standards and the protocol that is being followed. Kumbang layak pet ya kei kebajilan batai ini bat ke lembaga presentation. Hanya lagi bakam dan cerita andai nak mentar jongi bat kedai pertemuan bat
wat ngaru na bang sutu hadu kanu kata kacing kata kunu kata nene kunu kanu kata ngisur i tu ndai pan penrung ngejepil kalau apa adu kata dan next kan ba matrai kami ni awam kini lagi pepa nang sunong joni nama bani pun nak kacing batai ke English te makiru kibon da sutu English te makiru kemrungi jepil kai ke batai balasi na do meni ki singaplu dan kibalalan aku akan lepai nak sih te kat kum kecing pen kecunga ngamnan batai hadu kan no kata hadu kan no kata nama apa yaman ta ya lagi ro nampalak ban perlu jepil ban ong ban pen kena bala nak kata dan ikam kata hendak ni sutu ban mama we priyo ko snong potau mentah kena cukup mentah ila perlu kami mobile melalai dah dong kelong kuni dong long kupa dong kikinak school kisomna baru ni perlu kami kan mobile bani syam isu ya kenyum itu ya tim kapol sapol bom yo na buak tang punya pun ru ya pri penekran tang ban ya communicate kuno ya sutu dah tinggi sutu nyemai balai na kacing don kam yo mobile tawa nama bakum kalau mentah melong excessive lada ban pun tan taki mobile tawa di don di kicing mat apa snong kota nangis kan ba pisia baro tapi long ta ban don tan sipun ni tir ndai kumba kaca manta pat ki don ki kentot ki caka ki bang syam ba along syaba pala kicing dunato jongka mobile tawa no bo jangan suong seperti kebentak ke ba ngapek menga apa jempet jonga ngasyam bakat dong wasaka tambahnya kena dengan sutu kelan no internet deh dia dong pom subon tambahnya kena dengan sutu dia bon lagi yang kita menta kiba kamdon kam biang kambit kelas syaitan tu wifi connection tambah yo ban phone ada orang ban phone ru ban phone direct ke phone ya pe ya phone no WhatsApp de ho ti kena mentakina dari kilom kami kini ke bombe school kimi nang kata badon ki badang penukam itu mobile barit tambah nyakeran ya pe dah ka cing semua kucunga hak bai de bakal akon mau rum ya ngomong ki wiki do pasno hak bai de bakal akon mau rum ya nin pe jadi cakap kebangila idon kami bantu mobile tawan awak ke habuk ngomong dah persyaratnya memuncul ke ba nama kadi kecil don kamu cungi ka sino ndai ha cakap ki badang piang itu mobile wo tengok ini suah inum pediah kita nama ngemla batai adu kan don kata radiation nama sui itu ki batai lain dalam research kan do lain ide ki common people mong ki priu riu ba bangim dandon kan tak jenang jing sedar ngim dei kita ki export ke bangim laban batai hendrai haki caka ki baladon kam sisa pan ngim bangsi ada kadon tradition haban pediang nama rabang kumong mennya yang mobile kita be kop apla don bar por batia citan ha sekin klik abu ngatrai mobile kam don tradition kadon hendrai hadu kan no kadon tradition ngim tip hendrai nibu nama musutu ka don kam dia kipat bang untuk semua kilo kuntai. Wat om ba ngongi persak andai. Ada pisam pat pakai cakak kiba om dan berbuat sudah tu. Tadangi persak mengilong sa kami. Kan siam ciki adu kata-kata yang iwe watang banyak pun tang banyak kena dongimla. Tengah om i bah kacakak kiba ngila don kampala nyimbong sir ngap dia. Dadak kadon tradition kan no dan kam don tradition lu kumbak om kini ekspor di om don ikerman bakal mendon hendrai bakum bang isyam lu ni baik kecakap sakti kebadan rodi kibal adon lupa mobile tawa tang tadi kan berkadon tak tradition nama kecitum cinta bumi kumcu suar bumi kumcu ni baik kecitum hendrai long bantip pada kata tradition adu kan lu kata yang nang ya berbatai kata hendrai kan suom ngatungkut ini ngomong ba hak kecakap kiba nila don kam sisa nyimbang se ni hak dia nyapa sutui bebar bombong si banak dia nama nyimla ada banyim yang imjam tu kecuk mau klaim mobile dan lasu tang lut engka bil
marmani recharge nama misutu idon kan mobile day show orang ba ni ko tang ta ki babiang pepet mana tang ta ban stay ndai kala de ki don kam ka man ma kasni dengan ong i ba ka cakai ke ba ni dang don kam ban ko mobile tawa na ban bukan ndai ha cakai ke ba dang yang mobile tawa ya kata ta minum pak bukan nama ba ni hapan berkat yo ka don tung do ka ถ่ายได้แต่มาถ่ายที่ชอบอยู่แต่เรื่องนี้ฟ้าโลกแต่เรื่องนั้นเป็นอะไรที่ฟ้าปกติมันโดยมันคงจะรู้กับวันนั้นเรื่องจงการที่วันนั้นผมจะได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจพอคงจะรู้อีกน้องที่ทำธุรกิจน้องที่ทำมาชน้องที่สาวตัวที่น้องจงการในการทำไลฟ์พอที่เราเรียกที่น้องจงน้องที่เราเรียกร้องบ้างที่น้องไม่ร้องบ้างที่กันนี้ก็เป็นที่yang kita jadi di Jompi, pergi kita jadi singkat di Jompi untuk berjumpa bersama, berkumpul berreview yang memberikan review harus mengenai program. Di naru musim sibuk dengan tim disuruh disebut di persiapan Jompi Melayu dan di Ramba, tunjuk lagi di Yusman Jompi Department of Jelekong. Dia bermain di persiapan dia bermain di persiapan di dalam jom ke mobile connectivity. Berkondo, kalau dia jauh berbagi dia, inonglah berdiri dalam ke mobile connectivity. Di seluruh itu nak dia menjadi inong trade department lokalnya. Di dalam yang kini berusaha. Dan semua yang itu berbagi jiramji. Kebapi dijutir mensuah dari FG dan ADG. Tinggi seluruh bagi lengkap yang EQIC ketika Office of Authentication yang nampak semua golong di Jerman dan Kopor itu pakai English ini biru di Jepang mula seluruh bahkan tu di situ meneliti itu dalam internet Eropa. Di juga dia pun dengan di Islam support ia le apa ban warna yang ke gajin ha jo bi ke sno de ta bong bong tan kamput pan ba kontrole da bo kung ba layo an pensai na len ke jong yi nong song sno na len jong ki kam ro sno na le jong bi we isutana jibul yang dikeri jong bi isutana jibul yang views di jong bi nama mereka ini tentang awareness keperluan yang awareness bersesok. Dia story dikeli jompi jom, bah dalam kita dijemput harian jom kerap harian dalam kita dijemput harian ka jiman. Oh dalam kami kita dikeli, walaupun kompeten tentang scientific evidence, walaupun persisah, bagaimana nak dalam ayu di Henry. Siapa yang takut di maujam, makmum berbahasa susu, mana yang berjumpa di tengah sorkan oper ringkan bagi pandan konsen berdiri baik, ada jom bertang. Di suatu itu, pengopi beliau berai di sini, bagi kemudian dan sibuk di esno tapi kalau di seluruh buah histori di jongkang dalam lalu report pemerintah menjadi aji pun dijumpi kalau di lomba boy pada dom kalau jadi plan lani kejakan kebaca di wepa kalau di lomba boy nanti beliau akses negara yang jom isno baik kau turun berway tarikan di panel Telekom berkunjung negara yang jom service provider balik turunkan. Dengan semua orang ini kalau ada sebuah sesok, semua orang ini kalau diberi kata positif sign, balik si, ini kalau semua baik tu dijumpi. Kalau juga yang kata internet connectivity problem, di hari itu orang bersama bercakap yang internet connection kepada long hari kita kan, Henry harupa amla akan connect internet. So apa ni? Tante ikut ini sama hari itu komentar. Di dalam yang internet connectivity. But
kepada dari Department of Telecom, beliau berusaha dari Pak Alvin beliau berusaha. Pada kita joki, kita di norms, di guidelines, di rules, kita dijumpai dan support. Pada dari Pak dia dan dalam penalti bahwa ada di kantor akan dibentuk yang license joki pada buku program. Kita pergi ke datang, but onde bagi sulit untuk Henry dari nas bertahan di pagi ini John Esnon datang di baru kue. Di keegi semua kejiwaan yang pilih dari luar kualan berkut dan mau mune. Jadi kalau dia pilih dari beli itu ada Islam yang dikeli joki, but mayor slowly batai. But bro, mayor slowly di percaya joki. Kebab dan kami mentarong beliau seluruh negeri yang kita bersama. Saya oleh Syam Burhan, negeri yang isi yang mulai berbulan dengan seluruh target step forward perkongsan, pokok mulai berbulan di baru kue. Dia akan ya berbeda pokok loban jadi kan jadi semua bantu dari Islam juga agar Islam menjadi dan long kebersesok dan kunjung nak berkali di mentoi jom dari kadang Islam bertahan di bawah kue. Kita ini kerja di India, aku play sesimpan yang di bawah kita Islam, don't pick lupa sama yang kita hari itu berkunjung kamtam yang kita Islam di panel Telecom di Dr. Sahan iba lawan bermain di Persai di Luar tunjuk ya di Alvin berjadi menjadi kembali dan ya baru bermain di Luar. I play di betul itu sendiri di bagi long kita iba nomor berkem berkem di ini long keluar pendiam ini analyze dan dia berbuat yang disebut tinggi berdebu dia katakan dia disebut kak kebanyakan all day beri ikut dia disebut bersyukur dari ini pas itu di diet di penjara di kiri bagi hukum itu dia bersepakat di bersempang boleh bahaya ini bersempang bahaya ini jauh berperkat keikutnya dengan apa development ini kan dengan klaim teknologi ini nomor banyak ini nomor banyak mungkin ada di luar kota. Oh, ada lebih tri salah. Dunia kaya kan? Baiklah, tolong saya ingat dia pakai skill di situ. Ili mem yor ain gini kon me. Pai upon kelas tenu chong tangga college stage nem yo. Le me stage nem le tangga we kon buat. Tito. Jadi kasi yang kayak bisa orang aing modal. Oh, bisa. Pinai warna ibam sini ada papacho. Families, that bills. Fine. For it. Kau use nem, bukunya kemat do, bukan do chan born klep. Baik, paso, your first division ah. Kan, pasu kan. Oh, baik. Congratulations kan. Thank you, baik.